Быйылгы тымны кыһын биһиги уотунан качыллыттан улахан муңутур тутулуктаахпытын өссү бидде өйдөттө. Үмүт саңа сылбастыгы күнігер саталга тақсыбыт сахал кеннеттен билигин даганы уот арақсыгыта салганан бара турар. Тоғы уот барара әлбәтен. Эбетер урукуттан бары күркет еді. Бүгін биһиги бу уотунан качыллыбыт кайдагы итенне уот өттүттен үле кайдак барын туынан кепсетек. Бүгін биһиги теме бит Якутсанерга биһигини туох күтәрей. Бу теме тола кепсетиге баргытының арабыт, онан ағас эфирге реңгет саналаргытын үлләстәрин, ыйтгыларгытын берәрин. Санатабын түрденікке тұтағыз 97 биһиги студияға нөмір бит, итенне WhatsApp нөмір бит, ағыз 914-279 сүрбекке 612 ыйтгылақ, әтилақ, аналақ болақытына қаянда сүрер. Биһигини уотунан качыр соотак терелтебит Якутсанерге үлетигер тоох уларыйы барары инникетин тоох күтери ден ыйтыга бүгүн кепсетебит, онон бүгүн биһиги студия битигер соотак кылжыттаакпыт, онна бу частан ордук биреме устатан биһиги Якутсанерге терелтебитин туһунан онна тоопутугар качыллыбыт туһунан кепсетекпит Алексей Александрович Стручков, Якутсанерге агас акционерный общество генеральный директоры. Алексей Александрович, өтөкен. Өлі бағаға хыл халыныңызыттан тегісі болла, бұл жылғыттан қайдағыра ұрыққылырғытын әтіққа сақал тақсыты әлбәбіт ден әтер жон балылар. Етінігітті төсі білхағыны ең. Том бастан туран мен этемете бу холбур аспа дикке тегенче хүрбекке хылы хүрбе бир хылыктыгына такка кыджык технологический кеге вот хитимигер үз бурган улатты ден тек канада оларен бу быйылгы хыл хагалынтан 90 унна болунну бүгүн хүрбе күн кыттыгына такка голор булырын икке тегенче хүрбекке хылга бу биремега 6 технологический кеге болуп боллагана быйыл бейнүскеге ол аты 15 кегенен бетер хүрбекке бергеннен бу технологический кеге аксаны намтатын текпин багарам. Оларен эн хамап кетан бу хыл хагалынта 90 бастыгы күнгөр бу сатал суунтыга улаканы сакал болбутугар онуттан бу резонансный сакал болунен тек канада оларен төн этекпин барам бу хыл бастыгы күнгөр болбут сакал бастан тура абонентская линия болбута ол абонентская линия кабельный муфта умаян беге паттан радиоцентр паттан защита үлелен жата каңала сонна толыгы келдем потребительлер ота калбыттар олем бастан туран беге бастагы часка бу потребительлерге от бири үлетини пыппыт ол канеттен онтон бу хаталлар кетте бирге оннотон күнүс 4 часка бу хаталга беге көмөн битнен эме бу кабельный муфталарын өрүмүннен эме оту үлегилдер бит. Оннотон бары бекке билерге көрдүк бу 90 бүтүтө федеральный сетевой компания Моя подстанция бу хылгагынтын үс улган авария болнасты ол үс аварияга элинеңер 5 улустар эме отого калбыттара онтон беги эме 2-3 жаанын временный схеманын энергоснабжениене баратын бигери биппит онтон ол кенеттен уже федеральный сетевой компания бетине объекттер примерно 2 неделени устата бу кабельный муфталарын үлөкилдери үлетин. Эти бегахами вот баран келбитеди, эти төрөтөт, эти линерге. Вот это бастан туран 12 линияден бар, чурапчыкандыгы линияда бу примерно бега төтаңар часка тиккөл подстанция тигер высокочастотный примитив үлеттен таккан бу линия ами автоматика үлелен араксыбыта ол кенеттен уже маяттан чурапчыга барар 111 линия бит эми токтабыта ол эми бу амма тата томпо усмая онна чурапчы улустар отого калбыттара оларын уже алтана агыта беге чурапчыга берип бит ол кенеттен усмаяга амма потребительдер эми оту берип бит оннотон бу 112 линияны аварийный ремонтга тагарын примерно 90 часка томпо онна тата улугун потребительдер эми оту берип. Эти төрөттөрү токканы сахал таксытын төрөт. Отон бастан туран бу авариялар анализтан көрдүкка примерно түрдүн барыганы, конечно, бу ремонт
полный ремонт барбатыттан болар. Ол ата эргери бар. Эргери бар. Эргери бар. Холбур бу биги компания вот республика үрдүнөн хүрбө үстүн чаттын така километр усталах от хитимин обслуживайдыр. Ол онтон халга биги примерно 605 километр усталах линияга ремонт итебит. Онна примерно 310 тыгынча опоралардан халга биги примерно агысаңар тыгынча опорага эми ремонт оңорбут. Онна хаңаттан бу хаңа опоралар угабыт. А так норматив быгытынан бу бара ағын тағардаға примерно опсой объемтен төт бірген болыр. Онтон норматив бұғытынан бәйге примерно хәтті ағыз бірген қылғы ремонын ұрықтақ бұд. Олата 2 түгіл әлбәқ ремонын ұрықтақ бұд. Олата тарифпы тегер бәйге ремонтны программа бұд 3 миллиард болбаққа 6 миллиард болуқтақ. Онны инвестиционны программа бұд 5 миллиард болбаққа примерно 10 миллиард болуқтақ. Олата бәйге тарифпы примерно 6-10-7 бірген ғылай үддән еқтір. Оттон оннугу беге үрдетер кэх потхох, оннуттан беге Якутская энергогодарственная компания болан беге тарифтарын барытын федеральный антимонопольный служба бирет түттен, 2 сүттен бу республика хынаға комитеты бекеркетелдер бегылайы декабрига баран тарифтын защиталы бит. Олеген оннуттан Россия үрдін бары бекке білерге көрдік. Бұл предельный индекс тарифов тем бар. Ол предельный индексаны беге олатынлар кәқ бұтхоқ. Оларен беге бұл республика правительствотын күтті өлелен онына беге илдархам көметінен бұл кәнекі 2 жылға, 2-тігінші хүрбекке жылға, оннуттан бұл 2-тігінші хүрбе сылға бұл предельнігі беге қырадық олатынлар дұбыт. Олата дополнительный источник онына доход беге қабер бар. Олеген бұл кәнекі жылдарға бұл аспыт хүрбекке жылға, оннуттан бұл хүрбе сылға беге ремонтный программа нам табата примерно 3 миллиард ремонтная программа, он примерно 5 миллиард инвестиционная программа. Он би үлә келдерет. Олата буллаганы гына үрдүр эти ремонтный тох отунан тухана атчы ки төлүр качтыттан эти келер буллага ди. Тон беге полностью хүз бирген регулируемая компания боламыт. Беге потребителдер бут юридический херейдер, онна бу беге нелинне бут төлөбүт үбө беге кирен бу үбө беге камнаска, топливага, ремонтга, онна инвестиционный программа өтөр. Ыдыктакпыт. Ачоно буллагына мен бурсудугу дөтөкпене эти беге сылайы үддүктәгән төттөртүн үддепеккебит турабыт. Бу отун туханар кеһе качытын боросқатыр баккана. Тариф бир үддүр оларен бу предельный үддәһен предельный индекседен бар. Ол индексен беге тутуһабыт, олата тариф егер беге ремонтный да программа утен инвестиционный программа утен олатындар кахпыт сок. Ити төһөр инник турар болон сөби холу бро ватсаны төддәбәкке. Отон бары бекке билерге курдук беге билген хамы главный хабы задача битен инфляцияны тутуден болар. Онтон бу электроэнергетика, онна энергия тарифа бу хамай мультипликатор болан калар. Олаты холбур энергия тарифа улаттагына беге туттар өңөбүт холбур келе производствота ас үйел производствота барта гаран берен хеп транспортный услуга гаран беректерин хеп олен бу энергия, электроэнергия, ахуба электроэнергия тарифын бу государство бете регулирует, онны көрөт. Ача Республика правительствотын председателин Бастаков биячты Дмитрий Садовников Русгидр халаячтын хол биячтын кытты көрсөтүгөр бу манна этерде 3 жылга 10 бирген сахал аксаны эбилинне ден эти билетен турар. Эти төһө кыржык эбилитин Мен петим курдук бу аспытылга беге 600-613 технологическая кехине вот хитимигер бигерге пеппит 2-тенче хүрбе бир хылга 600 төрдүнт. Ол ата примерно хүрбе 3 случай эветер 3 бирген бу технологическая кехи үддәте ден кыржык бар. Тоғындық болар дейті бастан тұран бұл әппетім де бейге компания хүрбе үстейінче километр ұсталақ бұд етімін обслуживает дейбіт. Ол оны примерно хүрбе 5 сылттан
төрдөн хылы, оны төрдөн хылтан таққа хыл эксплуатациялағы линиялар бұл примерно 7-10 біргенлер. Онтан бұл подстанциялар бұл ылан көрдіққа примерно 6-10 бірген әмей хүрбе 5 сылтан хүрбе 5 сыл аннара төр тұтылды подстанциялар ден текқандар. Олен хылтан хылайы әргері барар, оннан бұл тарифныңы оңырыр ремонт недостаточная, бұл манна билденер, бұл манна технологической кехилер хылайы болалар. Оларен этекпен барын, то примерно бұл туга ақсана, технологической кехи ақсана, хылтан хылайы примерно бір уровень. Онтон эти ол станция үлелер бол жоға, он эти холура от сантиметр дылы бол жоқ тағы бұл хем бир, холу қасыл кене хулус балықтағы. Отын бұрауылы бұхетінің қолы бір бұл масса поралары алан көрдіққа сұрауға 15 сыл, металлическая пора хүрбе 5 тұтқыл, линия хетемантын примерно ме хүрбе хыл сұрок полезного использования. Бейхе көрәтші кетті хердетлер, Сан Саныш шаны істеққа. Қол бұбыт эфирге тахарды бұт етеу кеханан. Сөп дұрабылырыз үте кехінен. Дұраба, ха. Урут bu çarşakan behöleler ammaga elektrostansiya varsa Kuzdesöp'ten naşarlıkta ol beytin beyte hüdda vot bardağına cahanan oldurulur ete onta bu alın bestakka iti bir yere gördüğü emiye ulakan stansiya var ete onu onları tokarı bu iki tühünçe kasılla kavita oldu üsküdü tüyükküdü kimere cahalından uğutaldanından bir bittere o tümler bunu bir bestakka Otohok bolan kalıbı bu barsın aradığınlar dana. Mikrodafın o stansiye bu mekan olan hem ya kaçer bu hülayete. İçini tuhaten bu harakatı. Bahı olurun. Итенен мақтал. Атын мы бастатан туран бу кыратык исторический ракурска кирен иттакка мин манныга темете. Биги бу республика кийин улустаргар тондут чолан элинин эрге онне колбур бирүү биле улустаргар биги потребительдер бут үксүнен үз категориялык потребительдер. Ол ата промышленный потребительдер хок курдуктар. Улehen bu hevesке биреме энергосистема тутулларгар барта радиальный система тутуллар. Ол ата бир одноцепный линиялар, онна резервный линиялар отчолорга тутуллатыктар. Онны бу хама хепкетаган билген беге районнагы рестер бугунан колобур чорапчы болдун, тиккөл болдун, амма болдун, бештак болдун, беге резервный дизельный электростанциялар битер поездкалар балдар. Александр Александрович, этине реклама кентин өсті салғы петтех бит, онан кылға сақтыл кентин көрсек бит. Биһиги корт Джон Серге ханаларын уттун бассабынан даганы, телепенен даганы ыла олары бут. Бу вот сетимигер качылы тухунан етенне, сахал тақсыытын төреті туққаны ол тухунан. Кепсетебит, оның биһигini кетті берге болар кетігер. Биһиги студия бітігер үсібідді хана табын, Якут Сенерга Хагас акционерный общество генеральный директоры Алексей Александрович Стручков кілдеттір. Дете аспыт түйімақ петер түміктері етігі қорыйын етен кебеққа, етен майы бәстеққа бар автономная станция ден. Там был мен ите исторический ракурс по периметру, олата бу республика кийин улустаргар чулан элиниңер улустаргар беге энерго вот хитеме барта радиальный олата одноцепный резервный линиялар хоктар. То тутуллы тактар денеттакка бастан туран улахан промышленный потребительлер эбитер категориялах потребительлер бу элиниңерге хоктар олehen сүрүннән нехиленне уны социальный объекттер олата үз категория потребительлер болан моманны резервный линия онно тутуллы ватага даганы онны билин тутуллар кыга хок. Олehen бу колобур беге линия ватер тогра сахал тагыстагына эбетер технологический кехи тагыстагына сразу 5 улус колобур ота араксан калар. Ол оны бухарарга ден хевеске биремега бу рейстерге чолан өтік көлге, чорапчыга, хандыгага, усмайга, солнечныйга, аммага
беге резервный дизельный электростанциялар өтер поискалар балдыр. Ол ен қолыбыр вот темер туғары сақыл тағыстағына, әветері технологическа кехи тағыстағына, беге дескалары үлі қол бұлбұт, онына хүз бірген потребителер, конечно, ұлбаттар, олар еманнык верный отключениянын, то есть 1 час, 2 час бол беге берер кықтақпыт. Ол оннык дескалар үлелі тұралар. Онтан бұл чолан кірі нехелекке тоғы хоғы деніллаққа беге қас нехелек ай оннык дизельный станциялар турар кахпыт соқ. Олрен бега пыдыгыден передвижной дизель генератор деннер баллар. Олхин олындык передвижной дары бегеме ханнемет технологически кеги боллаганы туттабыт. Бу холбар аспыт неделега хаңаз улугар хотачу нехилегер эме от хитеме быстыбытыгар беге болындык пыдыгыны майеттан агалан бу уже түйін оту нехиленне абирбит. Ол ата боллағынан район ая болбатақ төлбелерінен күрдік ол барды. Ох, төлбелерінен болбатақ, наоборот, район хынтырдыргар рейс пархерикер бейеқа олынлық поискалар эветер дестір балды. Район кенері барлары? Район кенері бартер балды. Оны қолыбыра ол кайбат болын хөпті, кымтыта кіреді? Конечно, кайбат, то детақта қолыбыр нагрузка 10 мегаватт болын хөп, онтан дизельнен 6 мегаватты берер. Ол аты 4 мегаватт дефицит күрдік болар, олығын олыны бұл қолыбыр көхіңгі түгедертіңні кәміңе біле перерив ұғындық болбатын ден 2 час бір төлбіға ән хөпкеден қол бұғын, 2 чағын 2 төлбі олығын оны күргім бары потребительдерге бейге энергияны береді. Отече сақал тақсысына ғайтарға бігі тоқ мерілі лабыды. Қолыбыр ете муфталар тоңын тенік тақсалар дем бар. Онына ол муфталар тоңматтырын күрдік кеге қайдақтағыны неманы толпы даваты болуды ден күрдік. Атом бастан тұрамын етемет ете тоқсоны бүтүтігер оны болуыны ғалантар болбут сақалар федеральный сетевой компания объекттергер болбуттара. Ол Якутск энерго объекттері болбутақтар. Бұл объекттер примерно 2-12 жылға тұтылдан үлі әкербіттері. Ол ентен бұл білген бұл сақал кәнеттен технологическое нарушение болбутын кәнеттен беги болды. Ростехнадзор служебное расследование, он толл расследование кентем бываттары тагары рулата холобр тугре сыга эветер проектный решение та сыга булланы буманы уже федеральный сетевой компания бейте көндүрүнүктех. Онтон беги объекттардан лын көрдүк каты эппетим көрдүк норматив быйытынан беги примерно беги объекттар бут агыз бирген ремонтын ыктаттар. Оларын тонкыхпыттен бейіне примерно төт бірген. Оларын бұл маны бейге республика біргі толтырдың кәтті, оны бұл олық жаға коммунальный қайыстығыны энергетика министерствінің кәтті бірге өлелейбет. Хылайы бейге схема и программа перспективного развития энергосистемы ден СИПР ден программаны ылынавыт. Бұл СИПРға беге тоқ перспективный линиялар қахан тұтылуқтақтарын бартын бігіргетевет. Оннан бұл республика правительственный согласование ыламыт бұл программаны үлі әкелдіревет. Александр Александрович, еттенде бігі тірілттебітте бігі опы бол батақ тенде. Ече маяға қолы бұра бол бұд, ол сетемер тақсыбы сақалы атынтан тораттан кәлін торатылары бар. Етені бағарын бері қарай, ете тұғы тоғын неге? Отон бияка бу кенники хылларга бу чулан 2 тыгынча хыллар кеннилериттен улахан 200 хүрбе киловольт сетимне от сетимнери тулуттара. Бу сетимнер барта федеральный сетевой компания битер Россети тутан үләкелдербите онна бета баспаринер. Ол курдук бу холбор элинин арылын көрдөккө бу Нирингриттен Томмоттон бу маяга келер линия тутулууда кетенче он келлакка онно ите улахан паттанча биле кирбите томбары беккелерге пул бу маяга киренен оңаттөр көрдөк улахан паттанта бар бу федеральный сетевой компания онно бу кини бете бас баринер беге бу паттантаның энергия бит илинер улустаргар барар ол хентен беге маннык технологическое взаимодействие кинерге бирге үлелибит. Вот. Другой вопрос, просто кинелер линиялар гартугара сахал боллаганы беге автоматика өтүлелер, ол аты беге линия өтеме араксан бар. Арақсар. Араксар. Отчоғына Якутск энерго барытын маннык хачыр болбата хачы алдан том Нирингри хаңалас маятыгар атын тәрілттегден күрдікті. Отон боротудuk ettaqamannik bege 2019 сылтын 90 ыйыттан бу Объединенная энергосистема Востока денге онна оптовый рынок энергии мощности таккыбыппыт.
Орукку хылларга холобур Якутск энерго бейте туспа локальный энергорайонга үлелир боллаганы, онна бу биһиге западный энергорайон, центральный энергорайон, онна южный Якутск энергорайон бейлере тус-туспа үлелир боллактарына бу 2019 сылтан уже объединенный системага үлелир кыхтамыппыт. Ол ата биһиге оңорун таарар энергия бит, бу республикале потребительлергер болбакка, республика тагар бу ОС Востока потребительлергер эме барар, онна биһиги потребительлер бит эме бу биһигере оңорун таарар энергия битин болбакка, бу ОС Востока станциялары Амурская областка, Хабаровская крайга, Приморская крайга оңоллар энергияны эме бу от системенен ылар кыхтанналар. Ол ата бу биһиги энергоснабжение бит надежныгын бигергетер онны күһүрден биредин итекпин бары. Ол ата үшүгей ден. Ол ата бии потребитель бит үшү холор биги станциялар битер туган сакал Тагыстана битер технологический кеги Тагыстана биги бу вот сетименен энергияны ыла олорук бутунна ол ата потребительлер битер оту бере олорук бут. Олорор кыхтакпыт. Ол ата ханыр киннемет курдук болор булага. Бартаманны киннемет онна барта бир энергосистема болон үлели олор. Эти биһи карачлы битер баһарын баһасы сүбиде таблицалары көрдөрөккә эти кепселердә көрдөрдүбүт. Холору бу Якут энерго 5 филиаллар тенде. Эти бүлүтәгә ГЭС, Жукускайдагы ТЭЦ, эти веһә мурамы түрдүр турар ГРЭС 2 ден, Жукускайдагы ГРЭС пыт. Аргаңы онна аргаңы вот ситме, ЗЭСтен, он эти кин вот ситмен ден. Бу холору көрдөрөбүт. Он эти 4 терилтелә хабикет, Сахэнерго, Якут Энерготранснаб, Теплоэнергосервис, он Якутская энергоремонтная компания ден. Бу Сахэнерго онна чатын терилтелер холору тохортулактын кырды баһар болду. Саха энергоден там бастан туран 3-4-2 дизельный станция. Бу беге котугу онна артика улустарга хүрүннән үлелир. Терилте онна бу барта колбонматок децентрализованная энергетика. Вот. Бу Саха энерго терилте. Онтон теплоэнергосервистен терилте бит кене хүрүннән тагуб ЖКХ курдук улустарга эме бу итини оңорун таарар, онна итини транспортируйдур терилте. Кене бу Мириней улугар, Ленская улугар, Усмай улугар, Өмекан улугар, Алдан улугар үлелир терилте. Энерготранснабтен беги транспортный компания вот, беги грузтар бутын, он топливотын тар компания, он Якутская энергоремонтная компания ден хүрүннән беги станциялар бутыр, Якутская ГРЭСка, Якутская ТЭСка, он бу от хитемнергер, он бу ити хитемнергер ремонт үлетин оңорор компания. Вот Елдерхан эти блитухайен депутаттарга он общественностька тухайен эти тигереме этен турдахти. Бу осенен энергосистема, осенен бу вот бир тохтар бартолар яктахтар ден, саңырдул эте бар яктахти. Этен Там беги улулене итабыт. Инвестиционная программа нюнге. Потом курдухалга примерно 5 миллиардов ковидах программалах по беге. Вот он беге береген комплексная программа повышения надежности электросетевого комплекса ден проект оңордубут. Бу проект иккетенче хүрбагысылга үлә керектер. Проект обсегін это примерно беге гына был бутын беген 6 миллиардов кубы. Оларен олонтан бары хоға примерно 13 миллиарды беге тарифпыткер бар, хүрбағысылға дере. Онна ата олата беген 6 беген еттеттен 10 кабырттақы примерно 4-6 миллиарды источника хоқ. Ол 4-6 миллиардтен беге бастықы приоритеттен 14 миллиардақ объекттары бірген тағарды бұд. Ол программа уже бу хавалан 2-3 сылтын үлә керектер. Бу билген беге кулун тутарга Росгидроправлениетер бу беге программатын бекергетилден уже быйылгыттан үлә керектер. Беге проектироватын халыкта кутунутан бу бастыкы приоритет үлелерин эми үлә келдиректер. Эти комплексная программа повышения надежности электросетевого хозяйства. Дети баласлыгы директор программа. Оттан бибилер битне 19 салактан медикуция энергога реформа болбут. Эти Россия бир келемсе темерече хол баспыттен еттин. Эти бихеха хаддах жайри бурстой отнан тухана. Оттан бу эттим ди. Холобур бу бир эттүнен беге 2019 жылга дере локальный энергосистема курдук үлели турбут. Ол ата бравалата датын. Оттан
ол түрген болбата кете дохулы сахал таксытыгар биле түргенни коңороксон дегенден кемедеге теспекке манаспакка. Вот, тем бир мен хана бар хо. Бу вот холобур технологический кеги болу тугар бу жылга тавыктан техник бар. То детекка бастан туран бу беги локальный районнар бутан колба бутун кенне онна бу объединенная система таккы бут бегека хакайригер онна хакайрим бары потребительлерге юридический херей бол, нехиленне бол, бу надежна улатындар. То детекка бүтүн күрдүк колбур беги биремит станция бутер технологический кеги болланы беги бу электроэнергияны ОС Восток бега линия вот этимнен бире олорун хөп. Оттыче ол сахал таксыр түгенер түргенне колорытыга этилне бир хатчак бары улу диханы билмин. Барынан бар, конечно бар. Эбетер кых хеха түргенник келен оңору кых берет. Беги оны барытын учуттубут, онна барытыгар кыджыкен хөпкетен норматив тем бар, барабалалар дем баллар, беги оны барытын тутухабыт. Оларын этевин дети холобур бу республика кейин улустаргар оны чулан элинаңар улустаргар беги энергосистема вот радиальный. Ачыны эме хагыр болуут лесан руш бастыгын эме камы кенеттен көрсөкпүт бигини бир гол. Радиальный дем. Күнді көрәшілербі бігеге беребетін салғы ғытабыт, оны оқаттан бұл вот сетімен қатшылытығар, етен үрімен өлетін тұғынан кәпсетебет, әйге ғытылақ, әтелақ, бағар бәғыт тұғымен тұспа көріләқ, атын регионлары күтті қолатыққа ханалақ болу құтын әмес өп. Онын бұл кәпсетеге әйге күтті әқытын сөбат сапытыр сөріуін, әбетет түрден екі тұтағыз тауғын сәтті әріен кәліңден ұңырабыт. Жәйте аспыт түйімек бітеп түміктері етібітігі қорыдан кебеқі радикальный линиялар деді. Радиальный. Ол аттаттан бұрастыдық әттіққа қолбыр бұл Жекускай станциялары, Грес, оңырын тағарар линиялары бұл өріс нүңі переходынан аллара вестіққа, онтан маяға, онна маяттан чөріпчіға, чөріпчіттен қандыға деке, онна чөріпчіттен жамма деке баралар. Бір линия. Ол атта бұл линия тоғыры технологический кеги әбеті сақал болуғаны, бу 5 район барта одномоментно тохтан отоп калыр. Бу проблемалардан бу эппитим көрдүк чолан бу 90 бүтүтө, олну бүтүтө онтан бу бага өрөбүл көлөмү беге бартын көрдүбүт. Вот. Билеген онно тохта улахан промышленный потребительлер хок боланнар, онна бу нагрузка норматив быгытынан улаппат отун төгер беге бу резервный линиялары тутар кыхпыт сук. Бу проблеманы кайда быгарабыт тетен такка бетин көрдүк бу улус киннеригер бега эветер поиска, эветер дизельный резервный станциялар баллар, олен колбур от барар түген үскетаны бу дискалары беги үле кол бубут, онна потребительлери дискага переключайды. Онтомандык параллельный тоғар сетимден тұрдылары олық қалуапылай. Онтон бу аңардас бу центральный электрический сеттер 13 тыгынчаттан такка километр усталах от сетимин обслуживайдылар. Тон бу анан көр колбур 1 километр в зависимости от течения, в зависимости от опоры примерно от 4 миллион болар. Ол ата төһө үбүлээн оннаханныктари бу маны тутун хөбү хок болду. Ол хин бастан турантан беги бу ремонтный үлебитин итехтак оннотон бу беги дескалар бит исправное состояние, надежное состояние булуктактыр, онна дескалар бит бу потребительлер нагрузкаларын ылыктактыр, бу үлени беги ылтан алай итет. Александр Андреевич, билим биһиги ыйытыгы көрөккө хеп, онна Жекуска олохтоктуруттан бу вот бар ыйытыгар төрөтүн кайда көйдүлөрүн, онна багар келер тогомет немалактыр булар демет ыйытыбыт, оны билген көрөчлөр битер этнерекка бихиме барын истекка багыста. Кын вот элбәхтә барда, сахалда барды. Бу төрөтө токканы ен санагыр. Эргособа линия там эрге обновительныктарына. Обсайын балаһыняны хайда холорды кахаби. Ким тугу жаһаныктагы? Финансирование катчы. Ада им бир тох пола проблеманык непредвиденный ситуация куду пола булай. Динен кимде бурыя хок була жигне. Идинен номерде актырда онна кехтан өрен тийбет. Идианы даганы ханныкта докторун
службаларын тоқтар милләттер. Телевизордан эдде көрбәтәхтер була. Олар тактакка бунны хоккалар тактакка. Из-за погоды, наверное. Типа холодно из-за этого. Что-то где-то ломается, ну, может быть. Какой-то столб. Может, из-за этого. Бәдем сатават тәккін оттон не вовремя арабиттер дилдер батыттыр. Лёң арабиттер дилдер. Хана жауап кемер, жон хоғыр. Оны бұлық тақтығын қадары. Атосан балыгыняна хайда холор тихтах бирчон. Ким тугу жахан ихтагы. Төл бәдем қадары жонға дирдихана да бұл. Әмі дағаны чылынтер балғыр дүнен жон бәтіме бәтін көрмектәр. Кес сатауға жы жонлар бәлдері тоқтақтар тұғыр бар саналары болады. Бихе олар сербитер батага лохан. Он в основном они же тохтулар де ремонтные работы ораллар по графику. Они баратын интернетнен тохту объявляют делать. Я ничего против не имею. Кеме атышу эдон бастар булахт. Ара вона тымныга шуй дик. Белеме хоқту каддак. Бу тхоло хевеска хойсаны шуй эти. Кыгын бар бер тахасыл Давид даварат. Берен кыгыны бу хабарат жуат. Ата балыгыняна осна хайда холор тихтах бирчон. Кеме атышу эдик хасат туер хылыдан шуй эдик күле тенду баганаларын улартылар. Электросети пускай часто обслуживают, скорее всего. Ата бу төлөбөк кылыржоннор халбактар этигине. Улан көрдөккө. Чебидерер кейин ихе хачы жоннор элбактар, но олар башка төлөбөттөр дияк. Олар кайгаттырнады. Шүйдү токтарнады. Мону буга колбонуондан халбактар. А так вот бихе бар бутун өйдө. Кихбе олар буту я. Ата олар бахардындар. Федеральный буту энергетика. Механава. Олар бахардыктар. Ити жан ханатын хитти бит. Ата ити Арсен Сандрович холборок көннөрү жан ханаты буллага ди. Токтун итенекте төһөбүлөгүн онун сөп сана бар курдукта. Ата манна арас саналар иттил. Бастырны туран бу ремонт бар баттилдер. Мен эппетим курдук бе аспытылга 605 километр усталах от этимигер капитальный ремонт иттибит. Примерно алсан артыгынча отостолботун улар иттибит, хаңардыттылбит. Оларен бу темпалар эппетим курдук нормативтан почти 2 түгүл намахтар. Олата колобур бу аспыт даже 3 сыллагы программаны билген хитерерге примерно беге бу от хитимин 10 биргентан намтатахук объемнах ремонт уруктак. Олата колобур эппетим курдук 605 километр оңрол болдук бутна беге хылга билген примерно 2,3 километр от хитимгер ремонт үтектак. Бу бастык причина. Эккиз причина бу хөпкөппеттерин курдук төлө бирден болор. Олбор бейха бу бүгүнгү күн туругунан нехиленни 2 миллиард 300 миллион акку. Бу колбор улжа хаталы ылын көрдөккө 4,5 миллион акку. Истере. Беге кинлери кытта хуттан хут 3-4 определение решения ламыта оларен бу 3 сылтан такка хылустата бу потребительдер бейха 1 копейканы 1 акку өйдөрөбөттөр. Вот. Оннуттан үшүгүнен те эппетим курдук бу беге республика энергосистематан оратата болар. Олата бу эппетим курдук хүрүннен радиальный линиялар, онна улахан потребительдер хүрүннен бу республика аргаты керере баллар. Вот. Олехин хевиске де булас эрданы оннуттан биринги де кемге бу радиальный линияларга резервный линиялар туту үлетен беге итарках бутфок, бу ме хүрүн причина болар. Олар bir линия тохамет сахал эветер технологический кеги болданы беге бу резервный линия бар толуп переключение урок бутете. Вот нехиле кай дизельный станция турор кахпут эми беге хок. Олхин беге бу эпитим курдук передвижной дизель генераторынан эветер бу улустагы поискалар онна дестер үле холбан бу сахал эветер технологический кеги болданы үле килдерен бу беге потребителер бетер абоненттер бетер уту беребит. Ити көрөтчү тиннетте тымныттан эме сахал болон сөптен. Хеп колбура бу кыгын истибипинен юрба улугугар эме от барытын бир төрөтө колбура те от сетиме мандык ахара тардыллан быстарден. Ол физика хокуну быгытын кене мандык
нелбайын тұрықтақ, онтын тымныйда мандык. Көджік оннық қолыбыр бұл төрдін бестен үйе, бетер төрдінтен үйе болданы көджік бұл бейліне тардылан қалар. Ол бір-біршін тонна абырып болын хеп. Еккехінен бұл қардақ күйін болданы Ме линиялар бұт белі бар тақар боландар, оны лида образование болар, ол оны бұстыватын ден бейгеме тоқтотан үләгіті бұт. Онна үхіс сүрін бір ішінетеден тон бұл әппеттерін көрдік бейге жүк ремон үлетін ұтабыт. Ғылға бейге примерно 11 тыгынчаттан таққа отключение олыбыт. Бұл ремонтный үләгітары, онна хаңа абоненлары үләгілдері. Хылайы беге примерно 6 тыгынча абоненларға, онна 6 тыгынча заявка, бұл от етемен хаңаттан келдері бит. Онна бұл заявканы үләгілдері гаттон бары тегер беге hem bir bu плановый отключение арауд, бұл отключение хайым баралар, хүріннен оларын бұл тоғы күхін тоқтап бақыт денетті қатымын хүрін бір ішінеті бастадан тұран беге линиялары бұд бұл нәхелінелі ағыры пұннар егер бұл баққа тыянан қайаларынан ағылдар. Бұл анна техника күхінері өтті өртеген. Ол бір хүрін бір ішінеті. Екі сүрін бір ішінеттен бұл курзактары өтер бұл снега ледообразование линиялардың ұстарға бегеме аварийный отключение оңырын бұл үйрені етавыд. Онны үшігінен бұл кәннекі ғылларға беге республикат бұл социально-экономическа әдетігер әлбақ проекттер үлі керелілер. Бұл оларар деді болуын социальный объекттарды болыныр. Оны хүріннен бұл объекттер керелілері барта ноябрь-декабрь болар. Олен бұл объекттер үлі келдерерге бегеме от беретін тоқтады. Отчоғына ол тымныға оты, қолырық ити келдерегі отыр арыр боллаққа, ити социальный беге Халаска келдерге туғынан үлі барын сөбепті. Отыр арбатканы. Оттон жигер оннугунан онна график бігетін, договор бігетін беге хайыңы төркелдер ектеқ бұт оларын оттан бұл объект тұтылдан, оннуттан бұл маннық сұрыққа үлі керектеқтен беге заказчиктар беге адрестер келелер, то беге олен бұл үлені кетеді. Көрәтші бар дем болла, нұқыл бұққа эфирге тағырды бұт етеуге ханан. Алло. Өтөге эннен мен буйны батанда өдө беремне. Жара. Николай Данилович, бу коло минуте истен оларын мас баганы 15 жыл турактактен болды. Темир баганы 30 жыл турактактен. Дубби яжба, отурин бу тончыла кайбын. Мас баганы 30 жыл тураман болор идилар. Почти 4 жыл туран барандар. Олады бу мен бу Якут энергиядан тереттен мен о Айдаға дауын жақай коммерческий территория таналары. Но мас бағана ода тұрғана тұрпейденнақ бары хикілдері тұрдады. Орысқода тағарбаққа қолауыр бәт. Тұрменді тоқтарбаққа тұрда. Олен ұрын бағана бағылында олын бағыны бұрыны ажақаны от парар болар. Ол дебуғален идол ода тұрамағына олар иділер. Негана белен арый болды. Кылыматы хемде опудын өттәк, бұйныр бәйекке. Сөп етені бейге рекламы кәнеттен қорыды оқпұд, онын әмей қылғыстық тұл кәнтті көрсек бұд. Бейе Якут энерго бұл Россия бір келем сетімегер қолбос бұтын қайдақ жайылағын тұғынан кепстебетен сағалауып бұд. Оттың бұты өмек бітегер бұл Якут энерго терілті кем терілтеті ол тұғынан еме ғырытық бұд. Бейге ағас эфир гөлебден салғы бұд, қылғас тоқтуылар бұд білеген тоқтатылар бүттілер, онан сүрбе әтті мүйтосата бейге итілер гетер қорыды оқпыд, онан сүриялар орын. Де еті көрәтші итілгер қоры бүтін берекқа, нүрбаттын әрен кәлбет көрәтші. Бұл көджік бөлі болық улустаргар беге 104 линияден от етімнен энергияны бері олар бұд. Бұл линия бұд пиковый периодтарға 4-5 біргіз перегрузта олелер. Олеген беге күн айы әбетер нүрбаға, әбетер білуге десі үләкілдері бет, дезинелік станция бетін. Бұл проблеманы қаддақ бағарар денге беге аспытылға бұл сонтар, нүрба, 110 киловольт напряжение лах линия
тутутун проектин хагалабыппыт. Онуттан бу 5-нче күн беги системный оператор кытта бу проект жүлләме, бу проект үләкилдери биттинче билеге кирдибит. Ол хим билген, во-первых, проектин битерехтәхпит, онна бу проект битинкенне уже беги инвестиционный программа төр бу объект бар. Онна бу объект үләкилданы тутута примерно 200 жыл барыга. Бу кенттен учуна бу бүлү-бүлөккө вот сетеме оннуттан бу вот бирите үшөй болу ден эмекара эрелбе. Билеген тек итилерге керек битинне бет түргенлик бахарыха Якутия энерго опциянын билеген ите терилтете аридаганы реформа эң быхытынан ларилар кирертелер бит. Оттон бу ким терилтете ден итекка хеп. Онуха билен таблицаны баһаста көрдөрөгөн гара көрөчлөр битигер. Колбура бу сүрүннен Якутия энергога бу холубра 4-9 сылы 37 дехете бирген РАО С Востока ден, 9 сылы дехете бирген Росгидро, 10 сылы хетте 11 дехете соты бирген физический хирегдерге, 9 сылы 13 соты бирген прочие акционеры ден агалар битти. Онна бу республике бир де биргенни кайбат. Олаты бии хайдак жаһиркык тапты. Исини баһарын бери харыса санабыз. Там бастадан туран бу бастадан туран Росгидро государственная компания. Росгидро уставный капиталыгар Росимущество баз беренер акцията примерно 6 бригад. Вот. Ол аты Росгидро государственная компания. Ол бастадан туран. Эккенен бу правительство хайдак жаһир дейтаккаттан эппетим курдук бу схема и программа перспективного развития энергосистемы субъекта ден программа Гылай Илынар. Бу программаны беги илдар камытты Гылай бигергетер. Бу программаны беги бу республика правительства защита лывыт, онна бу республика правительства этилерин бартым анын учеттуут. Эккенен беги Якутск энерго директордарын хебеттеригер правительство представителя эбихет бар. Ол ата беги ылынар жахал бытыгар, ылынар программалар бытыгар, стратегиялар бытыгар, барытыгар, правительство кыттыны ылар. Правительство ден дойду правительство республика. Республика правительство. Республика правительство. Үшігінен онтон беги бу компания вот хайдытын перспективата, энергосистема хайдытын перспективата, ханнык объекттар тутуллуқтақтары, ханнык тутуллуаттарын бу барытын беги республика правительствотын кытта бирге үлелен, бирге бигергетебит. Ол ата республика правительствота бир-биргени кайбатта актылах болланы, хим бир Якутск энерго управление тер кыттыны ылар, онна беги перспектива тер, беги стратегия тер, эми хүрүн кылаты, онна хүрүн кыттыны республика правительствота ылар. Обу бастатан туран. Эккенен беги быйыл республика правительствотын кытта бу республика бас беренер энергетика объекттарын Якутск энерго балансы тербирехтәкпит, ол күнүнняны республика примерно 16 бирген акцияланын калар Якутск энерго кени. Бу илене беги берген правительствоны кытта италырут, оннотун бу дальнейшем буме үләкилдана бу маннык распределен, оннук берген уставный капиталга болду. Олаты бир де биргени кайбаккаларын билген 16 биргенге тиектакта. Ну-ка. Отчетур холура эти улахан курдукте билен сыйпарага курдакка эти уратытын тоха чусуй дохпуту билек бити холура буотунан туханачылар. Том бастадан туран хим бир беги энергосистема тонна объекттар хим бир республика алды. Бир республика тагыр кимде тарихнан ата. Кулен том беги хамай хүрүн хыл биттен бу беги республиката потребительдер битер вот оту берен надежнан улатаннары онна күнай потребитель битте үлелиден бу. Көрөчүнү холбукара эстебет итөке ханан. Алло. Дроба. Дроба, Якутскайтан бу Кондрачева ден пенсионерка звонена вы. Пожалуйста. Беги Якуда энергия качета любите за использование. Ол качыбыт того Приморьега барары того Якутскайга китбети. Очоны бителе митеттен налог бут Приморьега барады Якутскайга халады. Оны чаханай пирма. Почему Приморье чаханай пирма бе Якутия лохтактыры төлүбүтүй. Сөп мактал.
Бу бастадан туран оннук тем болбатак. Беге 2-нче хүрбе бир хылга отыйттан бу сылым бу энергетика дойду үтүнен агар реформа хотунан бытовой деятельность пытын Дальневосточная энергетическая компания деньги бирбиппит. Бу Дальневосточная энергетическая компания бу 2 жыл беге агенмуп болар. Онна хылайы беге бу компанияның кытта агентский договор төртебит. Олата нехиленне онна потребительлер бу дек касса теркерен төлүллер. Оларен кирбек катчы барыта Якутск энерго счету бар келер. 1 копейка кирбек катчыттан Дальний до Востока ханна да барбат. Барыта Якутск энерго расчетный счету бар кире. Ол кеннеттен беге ый бүппүтүн кенне акциерке оңоробут Дальневосточная энергетическая компания кытта онна агентское вознаграждениеден олата кассирдер үлелерин камнастарын, инспектордер үлелерин камнастарын оны беге төлөбүт. Хылга бу маннык агентское договор бут хыната примерно миллиард 300 болар. Төрүннән бу камнас болар, тоғыда етаққа бу жықатчыны беге Якутск энерго бут беге состав бұтығар бары камнас күрдік кенлерге төлүлді. Эти робына эти дек жендеттин хеп. Онны буланы холоврачы распаковка диене түргететер тугына тибаратыны розгодритинне мен интереста дентелер бит. Холору бу вотоңрор, оны воту тердер транспортчылар тилтелер эмер сыктырын сөптө ден итеме бар бит ичин адда. Ну, манна бастадан туран кылгастык баардакка маннык. Бу Россия үрдүнен энергетика реформа хагаламытын кеннеттен федеральный хукумнарга уларды кирбиттер. Бу уларды хүрүн хыла хурдаден колубур сыновой зонага үлелир энергокомпания бейтин хастабыгар генерация передача онна сбыт функциятын оңоругуктак. Бире бар булуктак. Эбетер генерация, эбетер передача, эбетер сбыт. Сбыт өттөн эппитим курдук беге 2-нче хүрбе бир отыйттан бу Дальневосточная энергетическая компания уже бир биппит олен бу дек бега үлелидер оларен Якутск энерго хим республика территория пока гарантирующий поставщиктен болон оларар. Бу аспытыл балаган егер Россия правительствотан Голбоячта Александр Валентинович Новак дорожная картага иливаттабыта. Бу дорожная карта хотунан бу 2-нче хүрбе 3 жыл отыйын бастакы күнүттен Дальневосточный энергорайон 2 сыновой зонага кирен бирикти. Ол ата бу Дальний Восток энергорайоны сыновой зона боллаганы уже электроэнергетика туһунан федеральный закон императивный норматын хотунан бу бир даны энергокомпания бетин хаставыгар генерация объекттарын, онны передача объекттарын бир компания бар болу хоқтақ, ол ата 2 компанияға арықсықтақпыд. Ол онны кәме Якутск энерго хотугар болуға, ол рен бейі білген дорожный картаны оңырын бүтерен әребет. Онна бу бұхарыны Росгидроправлениета республика правительствотын, онна Россия правительствотын кәтті бірге бігеретін делектақ, оннаттан бу бігеретін кәнні бу дорожный карта, онна мероприятия бұланнар олыққа керектір. Сөйіп жәрі көрәтшіні қолбоққар сөйбейді стебет өтөе кәхінен. Алло, здорово, Андрей. Здорово. Бақылы кәттер муаз кіребін. Мен мандық хамил бұна. Бей сақаларды болуды. Ота сақа ере, алмаған ере оқтан хен олығы тимет. Оны бұл күн күрдік. Якуд энергеті ол бей де кәс көрен олар бақ бұда. Оны ота бей Чубайшка, ол бұл басқа бейре кәс біттен işlemine, bir previzyonist olabilir, bir uykuta yattır bu. Anatoli'ki başka bol başka bir bittere bu Yakuden yergeri gel. Onu tohçuydu var Stroçkop. Otokacık 2-nче hıllar hağılanılarıgar bu Россия үрдүнен энергетика реформата боларын hağana BG компания бит акциялары бу РАО ЕС Востока денге берилди биттер. Оннуттан бу республика эргер бары хога бир-бирен калбыта. Оннуттан ол эле берген оттон только констатация фактов рединтер булдык бит. Олен в дальнейшем кайда улелил бит, онну ток перспективаларын кепсәте, онну бу болан быгытнан бу үле барыга. Алексей Александрович, манна ити бар көрәтчүттен хеп ичи билеген холобра
атын бу күнүнен тылынан электроэнергия битер тиек битер жер буй тыйга манны хорыйдык кара. Бу эме холура сон ден бар ди билген сыntылар ЖСК көхөр көхпут суох отчогона хайда хоты келдер беттериден. Холура бу сынты 70 лет победы 2 ден холура 37 миллионга оты келдер битен сөптен хорыялар этине хайда гынавдыден. Узнос үс бак соккой. Аны да төлөп жөн кайын отча келдер беппит эти тугут яхтырсы. Там бу манна в индивидуальном порядке барсыкка надо то дитекка бары бекке белерге курдук бу гыл отыгерде аспытыл отыгерде льготный техпристем бар ите. Олата 100 киловольтка дере объем употребляет заявитель беге потер заявление редакторна беге бу үлени бебит опутор оңроритвит. Онтон билин хакон уларьян уже билин напряжениеттен он биле потребляет объемыттан хулталах, он там примерно на 1 киловатт тыгынча болон таккар улен там бу үлени он бу конкретно высок в индивидуальном порядке беге көрөкпүт, он тавлар була, конечно, билин бегит. Ичи билген альтернативный оту бери тугунан манна элбах пай көрөтчүлөр холубура атомный станцияны чымчоев этитинен денеме элбах ки хуреребет күн даны отунан туганы тыылы даганы туганы ден. Ичи билген биги республика битер хайдах бар турай. Отон бары бекке билерге курдук беге дочерний телетевит саха энерго бу үлене кенники 10 хылга күчтакты кыйтар. Республикадын примерно уже хүрбетте солнечные ветер гибридные станциялар үле кирдилер. О курдук оттан бу аспытылга беге мома улугар төт гибридный станцияны үле кирдилер биппет. Ол нене 2 станция жаңы улугар кирбите. Вот а так 2-нче хүрбе 5 сылга дири республика этте 12 нехилинелак поннаргар буманнык үле баран гибридный станциялар кирелер. То бу гибридный станция хайдак тетекана традиционный дизель генератордар туралар, он там бу солнечный батареялар туралар, улен бу холбар хайгын өттүгер бу солнечный батареялар аккумулятор курдук вот энергиятан комуяннар примерно беге дизельный топливо өттүгер отучча бырген экономия оңрупт. Бу үлөнөттөн дальнейшем беме этехпут, онна бир эме ветродизельный установка бары беккебилерге курдук тиксе. Бехөлегер тутулдан үлө кирбите, онна бу станция билинеме үлели турар, оннотон в принципе беге мен где-то примерно 10-15 бирген бу топливо өттүгөр дизельный топливо өттүгөр эме экономияны көрдүрө. Антон атомный станция ден туту бияк барын хепте. Атомный станция барын беккебилерге курдук бу сыяна улугар Росатом телтен гатта бе республика бирөтүктө бу үлени гитар онтум бу бире күлө кирдана бу бастадан туран күчөш көмө костур herke сир энергоснабжениятын баһарага онтун 2 ставын беге бар дизельный станциялар бүтүн бу атомный станция үчөйт күлөлөтөн эми замена курду болон. Дәрә көрәтче хуны хылбуккара стебет итү кәһәнә. Дорогорым, икәкәннән. Дорого. Мин манныга итәсем бар. Дорогорым. Телевизорга тәкъртык тәйтүс баһалсы телефоннан кепсет. Тәен olur ул монтеметр. Мына манныкен итәсем бар. Көрәт, бу биге вот туаначылар эре көрөбүз. Иннер бир күн Дальний Востокка кирәләр, 2 күн Дальний Востоктан таккалар, 3 күн аны атын тәртиптергәләр. Bu kadar bu ucu kutatları. Tuğhanırlar içinde. Tuğmana hanalır bu. Söper yünkül bükür maqtal. Öğütünün maqtal oğulların min çehin ettiqa vaporoskun hay devetim bu qaddaq bugün Дальний Восток, астан Дальний Восток повода бүгүн Дальний Востоктен мен хатаны дэветим. Колобур вот төлөбүрүн этер боллаккана мен эппедин курдук бу 2 тыйынча хүрбе 1 жыл отыйттан беге бытовой функция бутын Дальневосточная энергетическая компания бербиппит. Онна бу компаниянын кытта беге хылая агентская договор төрсебит. Онна бу агентская договорнун кенелер бейлерин кассаларынан беге потребителлер бутыттан юридическая хирейдерттен территориялерден онна нехилинеттен качаны комуяннар бу Якутск энергорасчетный счет веретилди. Эти дек темитти? Дек. Онна бу тута ити бар хеп
Тоғы дек ол оннығыр сақа ерегер үлі меседе тағарын дек оннығыр компания терер кыллыбат дуаден. Ден туқтияны бұты не? Оттон беги единая системага үлелир боламмыт, онна Якутск энерго Росгидр хаставгар кирер болам, бу дальневосточный энергетическая компания ми Якутск энерго курдук Росгидро дошката. Аны боллагына Олен беги бир компанияга үлелир боламмыт, онна бир корпоративная политиканы ытар боламмыт, бу үле аспыта олен бу дальневосточный энергетическая компания бейтери үлелир. Көрөчүнө сүбүдө холбокка дробой стебит өтөк хана. Алло. Алло. Дробой стебит. Өтөк хана. Алексей Александрович, вопрос бар. Бу сунтар Нюрба линия тотутуллахына хехати проектный этабыгар хаджадигит. Это бу отойруккуттан 14 проектный тугун аспыта кудуп өйдөрдү. Уну ваттаны вы билинги кемген линия высо тутулуда бакпрога бахарлы липуддуну чолкай бехтетта. Онна тутуллар боллагана финансирование өттө алыроса систем боларду, республика бахарду или атын федеральный бюджеттен көрүлөдү. Этин мактал кыджык беге республикада правительството өссө примерно 6-7 дыллагыта хунтар мирней хунтар Нюрба линиятын вот хитемин проектын орбута. Бу проект 200-200 киловольталах линия проект оңоллубута. Оларен бу кеннике хылларга промышленный потребитель хук болан. Беге республика правительствотун кытта хүлэһэн баран бу линияны 110 киловольталах, онна одноцепный линияны тутарден быхары ылымыппыт. Бу хаңа проектно-сметная документацияны оңрута бу 2-тыйынчы хүрбе сылга бүтүөга, оннуттан бу проекты бүппүтүн кенне беге бу объекты тутутун хагалыакпыт. Бу объект полностью Якутск энерго инвестиционный программатын нүңүага олата алроса да болбакка бетер канны кемет атынтеликте өбүлэхине бу проекты улукка килдериге кыттыбат. Беге бейбит инвестиционный программатын нүңү бу проекты улукка килдерик. Бу мында нахалбах ити амма улугар бар бу астолбер гербиттентен сагалан аммага кымтабы толак кайбат сүз онна вот кахан келегеден ити амма отун туган этехара арыдаган эме томбуме элбахыллага историяден текканада беге өссө кетинче 10 хеттелга бу сулгачы амга ден 110 киловольт бир одноцепная линия тутутун проектын оңорон госэкспертизатын харбыппыт. Оларен берген беге объединенная система Востока үлелир боламмыт, рынокка үлелир боламмыт, беге үлелир режиммытын бу системный оператор Аду Востока ден бегергетер. Бу системный оператор бу объекты беги сипорга киллери бүтүм пока согласованиятын бире илик. Олеген беги республика правительствотун кытта бу проекты олокка киллерерге дальневосточный конценция нүңү кирен хептен бопрогу билген үйрете хаджабыт. Оннотон бу күннерге беги корпорация развития Дальнего Востока дентерилтеттен аңа запрос олбуппут. Онна бу запроска билген эппетин билимни олорбут. Бу линия токкан адалагын төһө элбэх нагрузка боларын оннотон технический характеристикаларын онна кайдак тутулларын баратын бахарын беректәкпит. Оннотон бу системный оператор хүрим бопрогаден бу линия бүтегер потребитель, улахан потребитель бар булуктактен. Ол это примерно хамай отчабата хүрбе мегаватт объему потребляет потребитель бар булуктак. Онтон беге расчетынан онна улус пербит расчетынан пока беге бу набордавыт нагрузка вот 10 мегаватт болор. Ол это 2 түгүл намты. Олеген бу маннык условияга системный оператор пока бейтин сөбелехитин бу проектке бербет. Оларын беге өссүбүлдү тохолан темете республика бұрылытын катта бүлінің етабыт. Оннуттан системный оператор каттаме сухал бахарына ұлнық.
Очоғыны олаты бапыруғы бағарырға олында телі болуқта. Әлбәқ потребителлер. Улахан потребитель бар. Тоқ тем бар бұл. Улахан проект олыққа керекті. Вот, улахан проект бар. Bir onluk buraya tüm bu yatak terilite hakayretten Habarovsk'a kararga kadar provod tutulan bolar. Bu program behemi birinin yatakları da katta onun Respublika Ekonomik Ministerstvu'nun kattami yürüyeceğiz. Olan tam bu proje kulüye kirer günler kullanıp prinsipi sistemli operatör söbüleyden behiyoluk. Söp. Kırıcı var. Jara firgi tahrikka istek sobut. Duraba. Merhaba. Çok yani bahas teytiğin. Aha, telefondan bahas tekepset. Alo. İstebit telefondan nihet onu hanağın eten kebis kıtat. Alo. Durabularım. Тух мен маны капым бар. Мики дальневосточная небесная система барикиран лурутен. Тога бихе тарифпыт, оту доттар тарифпыт, сакариан нехленяга тога сыла улаты турары. Онтан коловры куске кене бол будан чакчаке. Ини тух кене кетти. Оны сынатын тариф сынатын кахан төһәрәгәт. Söp, maqtalır engel bikir. Өйтінен мақтал, тон бұл чолан еті Иркутская энергосистеманы тариянылын, бұл манна мен тоқтен етеметім. Иркутская система гидроэнергетика, олата хамай чепчикеген алақ энергетика, олен, конечно, потребителер даны, нәйленне даны төлі бігін күттетіңіне таққа күрі. Республикаға гидроэнергетика болбаққа тепловой станциялар балылар. Бұл себестоимаға гидроэнергетиканы күттетіңіне таққа бұдан улым дене тек қанады, ол хинтон тарифпыт атчабат. Онна қанлық фактордар, онна тоға тарифпыт олатырден ұйтыны берер болдаққана. Том бей хаққа хергер бастан тұрен теметі бұл ты хергер онна қорат олықтақтыр атынатын тариптақтыр. Қорат нәхіліненті примеріне әтті көбай ағуын қатшыны 1 киловатқа түлір болдағына ты херен олықтақтыры примеріне 5 аңар көбай түлілер 10 киловатқа. Ал бастатын тұрын олата бұл ғотны тарифтерден балылар. Иккенен тоғы тариф олатыр денеттіққа фактордары әлбән бастынан тұран бұл беге энергияны оңырын тағарар топливы тұғаныта олатыр. Қолыбыр бұл кәнеке ғылларға газ сұғаната 10 хеттеттен хүрбел бұрыңы дері олатты. Иккенен төхеді олар ұттан беге бір минимальная ставка рабочего первого разряда дені примерно ұттан бір инфляция ғотуғар беге ғылай олатындары бұме тариф олатыр факторы болар. Он шүхінен ұттан бұл ремонтны өлелер бет, комплектующийдер бұд, материаллар бұд, ғыналара әме поставщиктар олатындары тұралар. Олеген бұл фактордар совокупности бұл тариф улатаргар оқылар. Сөп білген аны тоқы керекқа. Этехеге тоқ бар оборудованиялар күт, энергетика оборудованияты үксе таздойдуттен керір бұлаға. Оның білген санкция төһе жайылақ болуғай, оны сапчасты регионлар ылыға төһақ сулағай білген. Атын мұнна тоқтен едеметім. Беге бұл Грэс новый один станция ватыгар, төт американская ылым 6-тыгынчалақ General Electric компания турбиналары туралылар, он компрессорный станциялар бұд Швеция Атлас Копкаден компания оборудованиета. Олеген бұл беге дөйді бұд экономическая станция халлы бұтын кәнне бұл аспытылға беге плановый ремонтнары 2 турбина ғытеқтақ бұтын хатаны паты бұд. Олеген G-Rus бұл Россия бар представительдерин ыңыран бұл 2 турбина бұд ресурстатын улатынларын берді бит. Оннық үлені бұл қалбыт 2 турбина бұл үміт 2-тенші үрбей солға беймей үтек бұд. Атын оборудование, конечно, бега подстанцияларга даны, онна бу линия дәйтемнәргә даны беге кырада боллар оборудование, омук хиригән оллар оборудование туттар итеп, оларын 2-нче хүрбек кылга беге үлегитен барытын бу импорта замещение орын бары российский аналогтарга көстүбит. Олеген оттан бу аспыт 2-нче хүрбек кылга беге каста абиеге
тутутун оңорбакка бу иккетинче хүлбет ütsolары көһөрен берди бит. Тоди такка бу российские поставщиктарын наха түргендик оңорбаттар беге оборудование примерно хорок оборудование вот 9 ай хорок бут 10 ай оңоллар. Олеген бу баратын объемнарын учеттан бу мен көһөрен берди бит. Олеген максимально беге отечественное оборудование көстүбүт. Онда бу станциялар бүтүн этер боллаккана беге бу ГРЭС давага план замещающих мероприятий оңордубут. Он ГРЭС дава 2 случая дегер эми американская турбина оннугар российская парасол перепроектирование. Алексей Александрович, же беремебит бүтте, яха бүгін кәлемді житавкар мақтанабын, онытын әлбәқ құрыйы бейхи күрәшілі бітіл бұттар өденеріне бет, оны түліға терсі тейлері бар, опытаны бар батын. Көрсі қадерді отыр, мақтанабын дейді ол күтір.